kao što sam vam rekao, biti Beyblade Metal Fury beva. Evo ga, Forbidden Aeonis, ED 140 FB, Balance Bay. Ovdje vidite jedan potezač, šraf i kod, zatim dijelove Bea. Vidite ovdje piše da se vrti na desnoj strani. A sada da otvorimo Bea. Evo ga kod. B. Evo ga Beyblade. Kutiju ćemo, naravno da ćemo da je sačuvamo. Izvinite. Da, kutiju je tu. Zatim, evo ga kod. Ali nema stikera. Izgleda u Beyblade Metal Fury nema stikera. Zatim Ripcord. Izvinite, možda niste dobro vidjeli to. Evo ga. Čakajte, ovako ćemo prebaciti. Da vidite. Faceball. Imam skoro sličan Faceball kao Bic. Zatim Energy Ring. Aeonis. Ovo je baš mračna crvena. Da li je veoma cool. Fusion Whale. Baš je težak. A i ovdje je recka aštrica, vidite. Zatim Spin Track. Wow! Ovaj Spin Track je najbolji. Gledajte, može da se menja u dva moda. Evo, baš što vidite. I zatim performansni tip. Performansni tip je zaista cool. Da sastavim Bey. Da bi sastavili Bey moramo prvo da uzmemo i Toys. Evo ga, šraf. I na samom kraju da isečemo ovo. Evo ga, Ripcord Launcher. Cool.
A sada da ga isprobamo u areni. Wow! Zaista je dobar. Kod da vidimo i u Distractions šta piše. Wow. Forbidden on his Bounce Bay, kakvi delići ima i sve to. Zatim kako se sklapa Bay. I evo vidite, ova arena je kvadratasta, to je sigurno Kerbex Gate Stadium, ja znam baš kako se već napravi. Ali u ovoj prodavnici gdje sam kupio Flybaidian Eonisa, imamo Cosmic Pegazil, Drago Destruktor, kao i Destroyer Dome. Dali najbolji je Flybaidian Eonis. Doviđenja.